steps pampa nziza ku bana bose. Umunota wa 12 inzovu irabyutse ku munota wa ikipe ya Manchester United hano. Uyu munyezamu witwa Iyumvire baby steps pampa nziza ku bana bose. Baby steps pampa nziza ku bana bose. Ahinduye corner umusore witwa Declan Rice umupira wijyana mu izamu. Umuzamu witwa Iyumvire agize ngo arakoza akaboko. Umupira utereka ku ipoto ya kabiri ya Karibu muri Elite Paradise. Turakwakirana yombi. Acunga neza cyane abasore b'ikipe ya Manchester bahagaze nabi. Uruhande rwa Luke na Patrick Duroguru rangaye cyane. Akoza umutwe umusore w'Ubutaliyani. Bamwita Ricardo Carafiori. BNB Kigali FM, BNB Kigali FM 89.7 inshuti y'abamamaza. Ricardo Carafiori akoza umutwe gatoya cyane umupira umanukira mu izamu. Afasha abasore ba Arsenal gufungura kontari y'ibitego. Ricardo Carafiori yandika igitego cya mbere cy'ikipe ya Arsenal muri mwaka w'imikino. Arababwira ati twaje Old Trafford dushaka gutsinda. Arsenal kimwe Manchester United ubusa. Karibu muri Elite Paradise. Turakwakirana yombi. Atari match irukanka nyuma y'iminota igera ku 10 Manchester United iyoboye. Abasore b'ikipe ya Arsenal babonye amahirwe bahita bayakoresha neza hariya. Mu kinyarwanda baravuga ngo irya mukuru riratinda ntirihera cyane. Ntakubeshye umupira uzakuramo umuntu umwuka. Kuko kumva ko United yatsinzwe Arsenal amatutati yatwaye ntibisobanura uko United yakinaga kuri uyu munsi. Iyi ni match bisaba kureba udafite ikibazo cy'uburwayi bw'umuvuduko w'amaraso. Iyi match bisaba kwireba wariye kare utuje mu nda byanatekanye ngigogoro arya bagita ngigogoro ry'iki igogoro ryakoze neza ya baba Manchester United uzaza nabeza azabi niba atari uko bari bateguye ino match gusa kugira ngo bayikine gutya bakazajya bakina match zose gutya ikipe irakomeye. Ariko nanone hari igihe abantu baba bateguye match undi akazateguye rezilita, undi agategura rezilita wowe ugaza ugategura gukina gusa. Ngundi wagategura iki? Ntago numvishe icyo bateguye. Hari igihe wowe uza gwateguye gukina umukino hakaza hari uwateguye gutwara rezilita mama ya Mungu gukina rezilita gusa akavuga ati ndayizi iraza kwirukanka irayisitera amatera makorosi 101 nitubona kazi igitego nta kindi bari bubone. Urebye ko mu byukuri navuga ngo wewe shani bya bindi by'umupira. Ariko Manchester United yari kwiriye ikirenze gutsindwa uyu mukino igitego kimwe ku busa. None ngo n'amanota 3 Arsenal yatware yonyine nta kiniki kuko iwukinnye neza pe. Ikipe ya Manchester United nyine ikibazo cy'umupira ni iki? Abango ikibazo cy'umupira ntago bireba ko umupira ntago ureba ngo wakinnye neza ngo wawuhanahanye. Umupira ureba niba urushundura rwanyeganyeze. Nibyo nakubwiraga. Umupira ureba niba urushundura rwanyeganyeze gusa iyi shampiyona uyu mwaka uburyo ikomeyemo ntibusanzwe. Matches uko zagenza Chelsea yanganyije ubusa ku busa na Crystal Palace, Nottingham Forest 3-1 Brentford, Man United ubusa Arsenal 1. Mu gihe ku munsi w'ejo hari Leeds na Everton isambiri zuzuye. Umunzani w'ejo ninde? Burari mbwemo wanjye we. Ntago mbwemo wamupima. Gwiki? Ntago wapima mbwemo. Tegereza nyuma y'isaha muri. Siko n'uburyo bwose United yagerageje ari ubwe. Nicyo kibazo nyine. Batsinzwe. Batsinzwe. Uretse zurebe. Social media imbuga. Eh. Uretse zurebe zirakwereka sesi kuretse urareba.
mana we atari ngibyo nguko rero abakunzi mumeze bute ba Manchester United nijye kwa muganga Kasongo yeye ubiraje muri no sezero yo Kasongo yari yarabitswe yewe umuzevujo namutegereje kwambera avuga ngo kirimbuze ngo akubitamo ngo Saliba ngo abiri byuya ahubwo barutwaga na wundi baguye mu maso ari mount hari uwo kubyegekaho ntawe ibya United bayindirisi nganyumvira bayindiri wamucikwa yakoze arantengushye pe aritayi bayindiri ariko reka mbabwize ukuri iyi minota 90 ni myinshi ngibyo nguko rero uko bimeze Manchester United rero ikabitsinzwe igitego kimwe ku busa na mukino United yakinye pe umuntu rwose utawurebye ashobora kumva ko bayitsinze kimwe ku busa akagira ngo ariko Manchester United yerekanye ko yakinye umupira riri mu rugo yagombaga gukina nekeza Benja kuko iyo iri mu rugo werekana ubushobozi bwawe iyo iri mu rugo rwose werekana ubushobozi bwawe kandi yagerageje kubyerekana automatisme ntiziraza ariko urabona ko byibuze hari igihari gitandukanye n'icy'umwaka ushize